Adir bagi kan ini bagi orang ba ibadan na po nasional. Aba ketu gaski ke bapoi ketu gasiti bukan ong badan ai ketu minimum wages. Hak ketu gaski hi ngilada ble kata kam bagi la ong ban bar gadi ha baga sadade gimla ban notify kata la ni gad petip jepi. Dari kata la ada ikran baga level department la ikran baga personal department. Ngin ha ble be kita kata ini ka an juga the law of the land gitu. Kali ke law of the land kita. Tapi kini ha ble be kata minimum wages. Menteri Sarkar Jelau beriru MLA ke Pentor Umkra uba ALHEC ula penpau kejing lengo alo kejing penpau kejing persyak di kinong snong jang kesnong maupat ban play ya kasian RD blok akan kesnong. Laban kedau hang ne bana kaliang ka tanat sian RD kelabo iksingi ban play thamai yak office trekam jang kasian RD blok maupat. Hagabau Menteri ke tanat sian RD UAT Mondal bat uba ALHEC rukum jo kinong di kongsan hang kesingi. Ndai kini kejing temu kalau pulam no hadian manakala yang kinong snong ke maupat kelami pat ba ban penpau kejing persyak. Habe keren beruba ALHEC uloong belada kidon kendo kejing na kejing dawa kelade menwani kendo yu ukumu MLA lani ke sarkar. Ndai kim shimlawan ban pensno WA pada kesingi ban pleno kiong bakim sya. Pat kalau bu kejing lengo belada kilawan kendo tang ar nilai sini shon pliru lalak bencim kya marku munong mikmat unan rengkat berkesnong kalau kini kejing dawa. Ndai uloong ba shimladan banwan mi syau. Habe keren buat Menteri Ketenagakerjaan RD UAT Mondal uloong bagi jing eklami halor kikat to kena gimat bat ketenatkan sesimkia da kabakado bagari ka kamram ke officer ban ai jing syakri kipat ba balada kinong snong kim kemen kam dan jingmut ban le da kabor uloong bagi nong snong kila kado bagladon gajingete aswa ban ai kena jaka syak sarkar tigi ku abin simkia kena jing kular bat ketenat kalong kabakulut ban pediang ye jing pen snow jungki bat ula betha bagi nomani kendo bane keren aga office trekam. Ini kita ke jiwa jungi. Lada piwan dekat piwan. Mana benda percaya pi. Mana benda percaya pi lada piwan dia. Im dia buwan benda percaya nu ya nu ruang ni. Biar dot ni. Dia deng iwan dia benda kebenta ke jing bahaju ke senong. Jing bahaju ke ni blok. Maka dia ke blok dan hadu life art li ke senong. Ke bahap lang na do ke nong temai konstituensi ke bahap lang apa mau dia kenang konstituensi. Kita berapa gibarat nak kebenta ke jing mentoy jongki pai ba jong ke senong senong ni. Aku berbuat. Bahan demikian semua ada semua. Siapa yang peduli dulu debat dia. Nanti berbuat dia keren. Dia mendempli lawan berdiri kan. Berbuat dia keren. Aku show dia. Aku kan view saya mah. Jika benda yang kata minimum wages, kita ada negosiasi tadi dengan level department. Dia kata aku pergi ombak dia berong menungsiap dia luar dia berwadi kedua kali aku menunggu kebat ke MLA. Dengar pergi mau kiai, dengar pergi menunggu batai RUM, bijulek baik ke bomdai dia kata tu menunggu balaban pedang dia kata. Jadi berdua dia kerja. Jadi berdua dia kerja bani. Semua dia kerja kemudian disorang pergi persyak dia kata ngijuran kiai kam ke besni pergi lalek depan persyak ini. Yurak ke development, yurak ke blok. Kedai dah kebetul ke jementua juga senang, jementua juga konsumsi berkawai. Ngam juret jeno iduru bangam julet ke bomdai bang juti gru ino mi kwa benyekren makbat mi wan dia benyekren berfi soba berdek ke kata kan sahabat Jim juret drag julet bomdai julet bomdai Nyamdan kono kecing isun rahbret. Nyamdan kono kecing isun rahbret. Rahbret kata kolong habret. Hakapor pajuan kerja kontrol. Hiwan pan kecakal senong mopat dak siti cungpai. Yila ai teh dak kaburam ye fai. Yila ai dak cengkimian ru ngila cubab hak hanru terik. Ars nei hadin kata ngila cubab. Tahndrai hadin jong kecing cubab ngila ya soyru ya sekolah. Hak tu kapor dak kaburam bak piti pesta. Bapiti pasak belum video lah ya tok siti kini siapa orang angut padolang khamat cunga kini kinong ya tere hak tak apa tak akan
Henry kadau kolong ba hakabidi bat ka agreement ka bangi le soy te hebret ni penpa kuat copai bakim yabat tadi tang halor kata kunungrim te Henry sakawiru kacing ya tungkam tungcam kaba kum kasinong nyimpat yo pura nangta kabalai hakabidi bat kanai ka hakabidi bat kacing pli ya kanai ka blok mata kesnai ni kemau ya katau kabangi ai kacaka da kabak kemian da kabasirhem ni lale nadong sedong Henry nagam da kanai kesnai kabamenta kasih tiru la supa kaba supa tanda ka WhatsApp katong nginam la ya ban peding wanda ka kor kelentai ka badigen nomor hadu menta ngim persya hore mo ngim persya Henry ditang lor kani ka menta ngangai kading don ka por ya ka bani penbe kalau gub dia ga baburo mi fi ga snong bro ko gi buro mi kata number ba ya gani ke department lale da sida di department la da fide nong snong ko beso tu nong yela mi ga snong beso tu alis patga tang san minute fide wat mi kendo ila pet bet ke kam mundat buat ingai manu monoru pi perkat kubno la da pi pon ngal apa yang be begalaya sikaman ketika dem ka akor pi wat teman ni kendo tang san minute ru mundat buat kendo mundat buat ye ru em madu mundat buat ye em ngene aku no banga to pi songah habret no songah tidak keren habret keren songah ka hakabidi ba kandai ka bentang asmo bendong pai habret i kham i itu e fai tan kong ni ai kene cekah lor cing itu e fai ka Henry umti pun ya ngin pat menta sekata ka department CNRD nongkong i sani e fai de lor kata konongrim ni ai kene cekaro Senadi di minister hi ang bato da pemsiapan pli numpli kata gadi garai jong ka department ngin ne persya ka ga di tenggu MLA jong ka konstitusi gadi minister jong ka department ngam de re wanong ba gadi minister jong senadi department jagai ka garai jong ka senadi department ni hapa yang ikata ngim do de eru persya kata don kanu ka jing kanu ka jing don kam nu ka jing tuna Kalau kami pun mani kendu yang ini sorkal ini yang aku menunggu kemadu. Jika tak lagi ke ngam dan menumur menong mereka hasil ke bakat du. Ban pleno apa pinong ba kimsya eta tengah nong ba lada dei belawan ni kendu tang arsilai si swai kata ka poru nai. Ni dan regat bagas nongki. Itip bega jingdong jingbet yang jangas nong jing bah jangas nong. Iku ahi menyetai bagas. Boleh ke daun mana doa aja kan dulu saya katakan dengan ni. Sama dia buat monong dia. Beli ke sorka kena ni. Ya kata kilo ngora haga notis jonga ka bangatip mga gadang datang menta license sausi. Kemudian beras kata kam tip kita ka jinge ajuki. Ngada gila bawra na du kita ka poda du arhan ri adu arhan dar ka kanyo. Ngada kelong ga bagyo underpay ka buat employ buat di minimum labor wages ka kamram ka jonga mak di gibri jongi sudah gitu betreng tu. Di magahi betap ya gitu gi baro ang tu na po konsunsi jonga. Tinggi ne kita berdun kam beli di gibri locong. Dem di gibri locong lu ka hok di benio pe. The people only. So there is some issues regarding the initial agreement and all this. So we will fulfill that part. There is no problem. We have agreed to inaugurate on the next fixed date. No, whenever this problem will solve, we will do it. No problem. Are you disappointed by the way? No, there is no question because see, these officers have to serve the people only. If people are not happy, there is no question of bulldozing it. What was the problem? Because he had hot meeting with you. They are mentioning that some agreement was done when this land was given, and they want that those agreement to be fulfilled in letter and spirit. We thought that let the block get functional because now it is serving from a temporary building, and we are not able to provide the services to the people. So we thought that let this block go and simultaneously we'll take up all these issues and fulfill everything. Will we be having dialogue again with the dialogue? Yeah, definitely we are open. I called them also to come to my office whenever they feel.